مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا ولكل مقيم انتقالا، ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال ما دام في الزمن الإمهال، ولا يتغيروا بطول الأمال. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل بادروا بالأعمال الصالحة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خيرا وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En yetti Allahu tabaraka wa ta'ala on mo andanteɗama ko e makko woni ko nemaji ɗin timmirta. Ko wona noon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗuɗo kala hunde wodande ko aduna, nde nden ɗon hunde arata nde nde lannata. Hiɗen yetta Allahu tabaraka wa ta'ala mo andanteɗama o waɗi kala hunde ñiɓude e nokku aroyende nden hunde nde nde eggata e on ɗon nokku yara e nokkugo. Ko wona noon kañum kadi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗiri ɗum fiyo taskorɓe yimɓe gonɗinal, ɓeɗo ɓe tinnoɓe wakkilo e ɗiɗo golleji moƴƴuɗi fondanedema ɓe duumi e oɗo aduna, ɓe waylotako, ɓe yiltotako. Hiɗen seedi wondanedema ala reweteɗo e dow gonga nafa rewu ɗon lorramo rewali on, si wona Allahu tabaraka wa ta'ala no ɓe wiyeteɗe Muhammad ko nelaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, kadi ko ɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala. ɓen nelaɓe makko ɓe wondanedema atodire onon yo ɓeɗo julɓe e waɗugol golleji moƴƴuɗi, hiɗen juula e dow maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe. Allahu yo hisimɓe hisinandeɓe mawnu ɗum. Idan musidɓe, ɓawo ɗum ɗo mi hiwrodi kon hiwrango islam, hiwrango julɗo wonande musidɗo mo julɗo woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon musidɓe julɓe nokku kala ko joɗɗon hiɗon dara men. Idan noon musidɓe, en arti e émission meɗen mandanteɗema woni émission gandal e faamu e télé men wiyeteɗo Jama TV. Hare hande kañum kadi kono wowirɗe noon, hande iɗen mari hoɓɓe bandanteɗema ɓeɗo hewɓe hino andi ɓe woni jangoɓe Qur'anul Karim, ko wona noon kañum kadi yuɓɓoɓe gimɗi kañum kadi e muɗum masha Allah. Hare ɓurɓe ɓen hewde ko réseau ji hino yi'a vidéo ji maɓɓe, kono tawa yiyali ɓe yitere hare ko ɓen ɗon hoɓɓe woni ko marɗen. Idan noon ɗo yen jutinde en jonnay ɓe hikkolɓe ɗo ko jungo ñamo an, ɓe andinen ko kamɓe woni homɓe, ɓawo ɗon kañum kadi hettite. Nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Miɗo inne Aisha Ba, miɗo hoɗi Kermasar, en janga Dara Nasiruddin wa Nurul Bayan. Ɓeɗen ari émission gandal e faamu. Nam, masha Allah. Aywa nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miɗo inne Khadija Ba, miɗo janga Duɗal Nasiruddin wontingal Kermasar. Miɗen ari émission gandal e faamu inchallah. Nam, masha Allah, masha Allah. Idan musidɓe, hiɗen mari yewtere nandanteɗema woni jeyaɗo on ko yo timmintino waɗugol moƴƴereji ɗin. Wona fi lewru suma yelanni, hande kadi moƴƴereji ɗin aretay woni a darnayi. Idan kono ɗo ye natande yewtere meɗen ɗen en jonnayi Aisha Ba o janganen Qur'anul Karim o udditana en jonde nden.
ɓaawo ɗon kañum kadi jonne Khadija kanko kañum kadi o jangane on tumasi hewtiten e yewtere meɗen inchallah. Naam Aisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله. Nam haray musidɓe en heeɓi kañum kadi hoɓɓe fusari wallah on andi miɗo yewtado ñande nga sonnajo o inni Cheikh Mouhammad mininam o inni wallahi landara émission mon on ko heewi ala ko ɓurata mi welde si mi nani toon hosari on o inni noon ko daara amen ga kadi hosari yatɓe no ga mi jali ha mi ronki o wi hosari ɓe rewɓe no ga kañum kadi sonnajo no inne Ummou Sadio wallah idan en yii welo welo oɗo Qur'anul Karim nane ko jiwum woni en jangande haray hajja Aisha weltanama hiɗen jonnude hajja Khadija kamɓe kañum kadi aynam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا عظيم والله بلى يا رب بلى يا رب أنت قادر على أن تحيي الموتى والله الله عز وجل سكتري أولو آية إني أليس ذلك بقادر
ala an yuhyiya al-mauta. Kadi Allahu tabaraka wa taala o hattana nde o wurni tata mayɓe ɓen wiwɗen bala ahakay mo hattani. Subhanallah, nane Qur'an mandantede ma Khadija addani en ɗo. Illa tun ɓe wi hande ko ba, hande ko Aisha ba, Khadija ba, hande lan andi ko Ceerno Wuuri welti bay hari tawi onde keɓi ɗo invité ko jallo to woni arde, kono hande ko ba tun ari ɗo. Kono en laala khairan yakun inchallah, yette ba e jallo fof ko gotum. Hade musidɓe, yewtere meɗen nden kono hunorɗen noon nane woni en yewte seeɗa ko yowiti e ɓeɗo ceernoɓe no windi. Ɗiɗo bindi ɓeydi hewtilam mi tawi wota mi heññuɗi hakkude an tum. Joni no warreten noon en janggayɗi firtoren fiyen wawu nafitorden fof yo musidɓe julɓe. ɓe maki eɗa nun ɗum ayyuhannasu ittaqullaha ta'ala wa tafakkaru fi sur'ati muruli layali wal ayami wa'lamu annaha tanqusu bimururiha a'marukum wa tutwa biha sahaiful a'mali fabadiru bitawbati wal a'mali salihah qabla inqida'il fursati sa'iha. ɓe maki wo wondanedama ko onon yo jeyaɓe hule Allahu tabaraka wa taala ɓawa ɗon kañum kadi miijito ɗon tasko ɗon daron no aduna on yawiri no ñalɗe muɗum ɗen e jemmaje ɗen musidɓe daren ne ɓaalini hiɗen wowlude fi lewru sumaye no arde ɗon anden yewtino ɗo waɗɗen muhadara wiyeteɗo istiqbalu ramadan woni jaɓɓagol lewru sumaye. Dare hande hiɗen wowlude fi waynagol lewru sumaye a inne ñallal ɓe makino wokoyen tasko hiɗen e zamanu mo andantedema ñallal gotal ma hitande men no wayi joni wa lewru men. On yi yontere men no wayta wa ñallal meɗen tellement que no waktuji ɗi yawiri ono yo musidɓe julɓe. ɓe makino wa'lamu wondanedema non ande no ɗiɗo waktuji wonɗe yahude ara ɗum ɗo no ɗuytude duuɓi moɗon ɗin ko wona noon kañum kadi no sowidirde ɗeriri golleji moɗon ɗin ɓe indi noon yacce tinne kisan tuubon ruttoɗon ko Allahu tabaraka wa taala gollon golle moƴƴuɗe ko adi yo nde ɗo hettare moɗon yonde lannirde on. Ibadallah, kuntum bil amsi qarib tastaqbiluna shahra ramadanil mubarak. Daru o inni ko onon yo jeyaɓe Allahu hanki har hiɗon jaɓɓade lewru sumaye nduɗo wondudo barki. O inni wal yawma tuwaddi'unahu murtahilan ankum bima awda'tumuhu shahidan alaykum bima alimtumuhu fihi. wondanedema ko onon yo ɓeɗo jeyaɓe hanki har ɗon waynitade lewru sumaye hiɗon jaɓɓade ndu wonon hande hiɗon waynade nduɗo lewru sumaye hiɗon fowtinde hoore moɗon e waynitagol nduɗo lewru wi'eteɗu lewru sumaye. idal musidɓe ɓe maki wo wondanedema fa hani an liman kana shahidan lahu inda Allahi bil khayri. wo ko newi wonande o mandantedema non hari hino laati hino wakkili e nder lewru sumaye o hino rewa Allahu tabaraka wa taala e moƴƴereji. ɓe maki noon shafi'an lahu bi dukhulil janna. emba oɗo heeɓi welo welo ko lewru sumaye fattantomo nato e aljanna. wal itqu min annar wa waylun liman kana shahidan alayhi bisu'i sani'atihi shakiyan ila rabbihi min tafritihi fihi wa tadyi'ihi. wondanedema bone wodani o neɗɗo mandantedema o tawama lewru sumaye o sakkitori e golleji bonɗi o sakkitori e golleji ɗandantedema ko yeddugol Allahu tabaraka wa taala. ɓe makino wal qiyamu bi khayri khitamin. wondanedema non immagol dartano heɓa timmango labango ko ɗum ɓuri moƴƴude. nelaɗon alayhi salatu wassalam maki wondanedema Allahu tabaraka wa taala yuhibbu
idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, so goɗɗo mo golli gollal nde o etoto gollal makko ngal ha o hewtina ngal ko ngol duwa hewtude ɗon haro fuɗɗaki to seeɗa o darto. ko ɗum noon ɓe maki fa innal a'mala bil khawatimi, ande golleji ɗin ko battane on woni ko darete. ene oɗo kaarijo hanki ko honnu wonno golle makko hanki hade ko wujjenoɗo. hande noon ɓay o wali ko mayi hande haro acci haro acci koko mayidi kon ko ɗum o darete, wona ko fewndino kon hanki o darete. ko ɗum waɗi ya daru neɗɗo on mo yedda Allah on o julɗo mo wuuri inna o ko kefero ni walla o naate aljanna, ɗum ɗon ko faljere mo walanande. fiyaki fof hino e jungo Allahu tabaraka wa taala, ko waɗi piiji ɗin ko sakkitore bani adam on tun woni ko ɗaɓɓa. ɓe maki noon faman kana muhsinan fi shahrihi fa alayhi bittimam, kala o mandanteɗama no hari ko moƴƴineɗo waɗaynoɗe golleji moƴƴe nder lewru sumaye, ɓe maki oɗo de min waɗɗinimo yo eto o timmina o duumo e golle moƴƴuɗe ɗen. waman kana shay'an fa alayhi bitawba, kala o mandanteɗama noon ko wonnoɗo waɗde ko boni, ɓe maki yo tuubu. wal amalu salih fima baqiya lahu min al ayyam, oɗo o duumo o golla golle moƴƴuɗe e konko heddanimo e ɗeɗo ñalɗe fewndiɗe woni lewru sumaye ko heddiɗo konko fandi o ɗen heddori balɗe 6 ha 7. ɓe maki noon la yaudu alayhi ramadanu maɗum wal amalu salih fima baqiya lahu min ayyam fa rubbama la yaudu alayhi ramadan ba'da hadha al am. wallah ɓe inni jeeyaɗon wakkilo rewa Allahu tabaraka wa taala ko heddi kon e nder lewru sumaye. wono hawnaki lewru sumaye ma sakkitiɗo on ni lewru sumaye go aroytagoy idal musidɗo wota sikku lewru ndun ndu fokkiti fuɗɗitoɗa e golleji ma kawnuɗi ɗin haray musidɗo artito e laawol ngol andita hay joni heɗa ɗaɓɓira gollugol gol moƴƴuɗe ɓawo ɗon kañum kadi tuuba. ɓeni noon o golla golle moƴƴuɗe e ko heddanimo e gurdal makko ɗo, ko waɗi noon o anda si tawi na lewru sumaye makko sakkitiɗo on ni. ɓe maki wastamirru ala muwasalati al a'mali salihati allati kuntum tu'addunaha fihi, wondaneɗamo duume jokkite golleji mo moƴƴiɗe andanteɗamo hiɗon gollayno e nder lewru sumaye, hiɗon okkayno, hiɗon yurmeteno, hiɗon jangayno ko heewi, hiɗon rewtotono. ɓe maki duumo e ɗi golleji maɗo kañum kadi wona fi lewru sumaye fokkiti an o jeeyaɗo yiltitoɗa ga e ɗeɗo golleji ma ɗandanteɗama ko moƴƴuɗi hari yiltitoɗa e maƴƴi waɗa joni ko golle kanuɗe. ɓe maki fa inna rabba shuhuri wahida wa huwa muttalun alaykum, jomirawo lebbi ɗin ko goto ko Allahu tabaraka wa ta'ala to rewowo lewru sumaye. ko waɗi ko hombo woni rewowo lewru sumaye, hari sumaye si alano o juulata ko juulirde, o juulatano. joni ɓe sumaye ari o juulay ko juulirde non. idan musidɗo ɓe inni wota wonu rewowo lewru sumaye, ya wonu rewowo jomirawo lewru sumaye. ko waɗi on ɗon ko goto mo andanteɗama mo ƴelliti e dow moɗon, mo seyditi, mo reyni ko wonɗon e wadde kon. wa qad amarakum bi fi'li ta'ati, Allahu tabaraka wa taala yamiri on yon waɗu golleji ɗoftareji fi jami'il awqati e dendanangal waktuji mon fewndiɗi ɗin. on yamirama yon waɗu golle moƴƴuɗe ɗofta ɗon Allahu tabaraka wa taala. wa man kana ya'budu shahra ramadan, kala non mo andanteɗama ko lewru sumaye o wonno e rewde, yo andu fa inna shahra ramadan kadin qada wa fata, aw lewru sumaye fokkiti lannugol, lewru sumaye lanni. si tawi an ko lewru sumaye wonnoɗa rewde, ya andu lewru sumaye lanni. si tawi ko Allahu tabaraka wa taala wonɗa rewde, ya andu ko kanko woni hayyun la yamutu, wuruɗo mo mayata.
falyastamirra ala ibadatihi fi jamil ayami lhayati. oɗo jeyaɗo yo duumo e rewgol Allahu tabaraka wa taala e denanagal ñalɗe makko ɗen ko gurdal makko. fa inna ba'da nnasi tabitino yoga e yimɓe ɓen ya'tabiruna fi shahri ramadan khassatan ma ɗum ya'buduna fi shahri ramadan khassatan. woni ɓeɗo ɓe rewi wo Allahu tabaraka wa taala e nder lewru suumaye tun yoga e yimɓe ɓe maki noon fa yuhafiduna fihi ala salawati fil masajidi. ɓeɗo yi'aɓe ɓe reena juulɗeje ɗen ko juulegol ɗum ɗon ko juulirde. wa yuksiruna min tilawati lquran. ɓe hebbina jangugol qur'anul karim. wa yatasaddaquna min amwalihim. hiɓe sakko e jawle maɓɓe ko ɓe jogiti kon e nder lewru suumaye hiɓe okka. kono noon fa idan taha ramadanu, si tawi noon lewru suumaye lanni, takasalu ani ta'ati. ɓeɗo wonta joni ko amuɓe ga e ɗoftareji Allahu tabaraka wa ta'ala. wa rubbama tarakul jum'ata. ɓe sano wawi accitude julde jum'a hara ɓe juuloyali, ɓe accida kañum kadi julde jama hara ɓe juuloyali. fa hadamu ma banawhu. ɓeɗo ɓe jirbina, ɓeɗo ɓe munca kala wo golleji ko ɓe etino ɓe heɓi ɗum ɓe darni ɗum e nder lewru suumaye. si lewru suumaye fokkiti lannugol ma suumaye on lanni ɓe bonna. ko ɗum yiyata sukaɓe hino juuliroya ko suwariji ñande julde bimbi julde ene ɓeɗo lewru suumaye battini e maɓɓe. amma wallahi lewru suumaye battinali e maɗa. ɗa andi ko ɗum addi lewru suumaye ko ya heɓu kolol Allahu tabaraka wa taala. si tawi lewru suumaye ko ari ko ya heɓu kolol Allahu tabaraka wa taala, a juuliroyi ko suware. si tawi lewru suumaye aro ya heɓu kolol Allahu tabaraka wa taala, a juuloyi yahangol kuma jiwu. si tawi lewru suumaye ari e maɗa no ɗaɓɓirama ya hulu Allahu tabaraka wa taala, a juuliri e beere nden. si tawi lewru suumaye ari e ma jeyaɗo no ɗaɓɓirama ya hulu Allahu tabaraka wa taala, ɓawonde suumaye on feƴƴi, a fuɗɗitike wujjugol, a fuɗɗitike janfagol, a fuɗɗitike lorrugol. hare musidɗo julɗo, efe on ko ɗaɓɓa kon e lewru suumaye ya wawu famude haysi goɗɗo wolonalima ɗa wawi innande hoorema a heɓali. iwallah idan noon musidɓe, goto kala ko yo rento ɗum ɗon andita wondanedema ko lewru suumaye lanni. jomirawo suumaye on ko wuruɗo mo mayata. ɓe maki noon wo jeyaɗon si rentaki kala wo ko heɓuno immorde e moƴƴereji, o yirbine ɗum ɗon kañum kadi o lanna fi ɗum ɗon. ɓe makino wondanedema wa ka annahum yadhunnuna anna jitihaduhum fi ramadan yukaffiru anhum ma yajri minhum fi sanati min al qaba'ihi wal mubiqati. ɓe makino wo wondanedema oɗo jeyaɗo o sikka wondanedema konko wonno e rewde Allahu tabaraka wa taala e nder lewru suumaye o wakkili ɗum ɗo de no wawi mo hefande bakkatuji ɗi o waɗata ɓawo lewru suumaye ma halakuye duwa ɗum arde e dow makko o faama ko horiɗa kon e ndu lewruɗa no wawi mo wallitade duñitanamo ɗum ɗon haray o ɗayni hoore makko. oɗo jeyaɗo no duwa wattangol yila ɓeyda rewgol Allahu tabaraka wa taala ɓawo suumaye. ko waɗi suumaye ko lewru waɗirndu enterrement, lewru nde o jeyaɗo duwa etagol elto honno rewirta Allahu tabaraka wa taala. hara kanko o waylaki sabu waylagol lewru suumaye. no wi'irɗen noon ko lewru suumaye maayi wona jon suumaye maayi. ko wona noon kañum kadi wa tarkil wajibati wa fi'lil muharramati. o jeyaɗo acca waɗɗi ɗiɗi. ko wona noon kañum kadi o jokka joni o duumo e waɗgol golleji harbinaɗi ɗin. walam ya'lamu anna takfira ramadana wa ghayruhu li sayyi'ati. wondanedemo de ɓe walam ya'lamu haraɓe ɓe anda wondanedemo anna takfira ramadanu, wondanedemo no hefanede bakkatuji lewru suumaye wa ghayruhu li sayyi'ati. ɗum ɗon ko guupi ɗin mo andantedema. ɓe maki noon muqayyadun
woni yafanede bakkatuji maɗi e nder lewru sumaye no tongiɗa ko woni tongugol e pulal hunde nandanteɗamo no haɓɓiɗa. joni mi yewton no famiron ko honɗum woni tongugol. joni kaarijo hiɗa ñawlila 10 000 joni portable ma on lan jogitimo ɗo, si a yoɓetilan 10 000 on mi jontama portable on awa mi tongirima hettugol portable ma on 10 000 janɗi. idan noon baraji ma lewru sumaye yo timmu, honno yafanede ma bakkatuji ma yo timmu, an oɗo jeyaɗo ɗum ɗon hino yowodiri bejitinabil kaba'iri wal mubiqat, kono jeyaɗo potti toto ɗiɗo piiji bakkatuji mawnuɗi ko wonnon kañum kadi e ko andanteɗama halkay. qala allahu ta'ala, allahu inni in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. si tawi non onon ɓe jeyaɓe on pottitike on haɗitike ga e bakkatuji mawnuɗin ɗe andanteɗam allahu tabaraka wa taala haɗi on, allahu azza wa jalla inni mi hefanayi on bakkatuji moɗon ɗin ɓawoɗon kañum kadi mi naada on oɗo aljanna ɓurɗo towuɗe. idal musidɓe en arte joni e yewtere meɗen nden hare e jonne kañum kadi hajja Aisha Ba o addana en immorde ko neldori Jama TV e yiɗuɓe émission Gandal e Faamu. nam بسم الله الرحمن الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لشعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله نل داري دي نتيمبي. ايوه نعم خديجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. ɗum ɗo ko neldari ɓe andanteɗo mo Nasiruddin no neldi Jama TV. haray noon no heddi wallah no heddi ɓe addanayi on ɗum ɗon joni inchallahu tabaraka wa taala hiɓe mari e gimɗi weɓiteteɗi e ko wiyete kadi kalamul Qur'an. haray en jonniteɓe on tumasi ɓe haalanayi ko honɗuge muɗum woni koɓe addante. idan noon kadi iɗen jokkitade yewtere meɗen nden woni oɗo jeeyaɗo no duwa etogol duumo golleji makko ɗin o eto hara o wonali rewowo lewru sumaye
bal o wona rewowo Allahu tabaraka wa taala wurɗo mo mayata. Nyande goo karamo kojo goto landama o inni ene karamo ko inni nam o inni ko on ɗum wiwɗon e ɓeɗo yimɓe ɓe andantedema ko ɓe tinnotoɓe e nder lewru sumaye. Si ari ha lewru sumaye lanni yi'a ɓeɗo hiɓe waylo sikka wona kamɓe ni. Faqala bi'sa alqawm la ya'rifuna allaha illa fi ramadan. Karamo ko jon jaabi o inni boni yimɓe emba boni yimɓe ɓe andantedema ɓe anda Allahu tabaraka wa taala si wona e nder lewru sumaye. Wallah an rewi Allah wo e nder lewru sumaye aɗayni hoorema musidɗo ko ɗum ɓeɗo karamo ko ɓe maki boni yimɓe ɓandantedema ko rewɓe Allah won tun e lewru sumaye. Naam, li anna man arafa Allah khafahu fi kulli zamanin. ɓe maki kala on anduɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o hulay Allahu jalla wa ala e kala zamanu e nokku kala ko woni eno o fewndori o hulay Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko waɗi noon si bani adama on huli Allah on ɓawo ɗon bani adama goo ala mo hulata, ala neɗɗo mapinowomo ɓawo nde o jogodiri e Allahu tabaraka wa ta'ala. ɓe maki wa ba'du nas qad yasumuna ramadan. yoga e yimɓe no howra lewru sumaye ɓe juula kañum kadi e nder lewru sumaye, ɓe feññina kañum kadi moƴƴereji e nder lewru sumaye, ɓe accita kañum kadi yeddugol Allahu tabaraka wa ta'ala e nder lewru sumaye illa imanan wa ihtisaban. kono noon si wona e gonɗinal e wona ɗaɓɓugol baraji e muɗum ɓe waɗira ɗum ɗon. wa innama yaf'alu dhalika min babil mujamala. ko o woni o waɗirde ɗum ɗo ko darugol tun ko fewndi kaarijo no horude. simi ñaami ɗo ɓe felelan min kadi ko mi horo. ɓe makino wal mujaratu lil mujtami'i li annahu yu'tabaru hadha min at-taqalid ijtima'iyya. o inni noon o bani adam mandantedema ko ni wayi o ɗo o jogitoto ɗum ɗo o faama lewru sumaye ɗum koko fina tawano ɗum ko sila fala hora sa fala horata ɗum ala ɗuma. ɓe maki hare oɗo jiyaɗo o moƴƴiraka ha e hunde. ɓe maki wa hadha huwa nifaqul akbar. ngal gollal o jiyaɗo ɗo ko ɗum woni nafigan ka ko ɓurgu mawnude. lewru sumaye yoni feññinana yimɓe ɓen ka an ɓuri moƴƴude, si sumaye feƴƴi tawa kam ɓuri bonde. ɓe maki ɗum koye nafigan ka ko ɓurgu mawnude noon. wallah an ko honno feññinanta yimɓe ɓen ko an ɓuri moƴƴude, an e Allahu tabaraka wa ta'ala mo hutima. hana anda musidɗo si tawi Allahu jalla wa ala hoolike ma ko hedditi kon e leydi ni hutiɗo ma wollorotama hay e hunde. kono si fow hutike ma hoolike ma Allahu azza wa jalla hutike ma hara ya andu yo jeyaɗo a moƴƴiraka hay e hunde. fa inna almunafiqina kanu yarawna annasa fima yatadhaharuna bihi min alibadat. no ɓeɗo nafigiɓe ɓe yirete ɓe yi'a yimɓe ɓen immorde moƴƴereji ko ɓe wonno e waɗude feññinana yimɓe ɓen ɓe wawi rewde. ɓe maki wa hadha ya'tabiru shahra ramadan musajjalan zamaniyan yantadiru inqida'ahu liyataqaddana. oɗo ɓe maki oɗo dey wa hadha ya'tabiru oɗo mo jogori lewru sumaye o taski lewru sumaye sijnan. wo lewru sumaye ko kaso wonandemo zamanan yantadiru inqida'ahu. himo habbi nde lewru sumaye lanna oɗo jiyaɗo o sotto e nde lewru sumaye o fuɗɗo waɗugol e bakkatuji e piiji harmuɗi ɗin. seede ɗum musidɓe nokkeli ko Allahu tabaraka wa ta'ala yeddete ton fof fendo ɗo haray ɓe faalama hebbilanade fiisi lewru sumaye o yeehi ɓe artita wono ɓe wonirno non. idan yalla dandu en artitugol wono wonirno ɗen non kodi yo lewru sumaye arde. idan ɓe maki yafrahu binqida'i ramadan
li ajali ifraji oɗo o weltoto ko lewru sumaye on lanni fiyo wawa heɓude hettare o wawa heɓude temps anhu min sijinihi ga e nokku ko faami wondanede mo dey ko o sokaɗo oɗo o etoto no o sortoro ɗum ɗon o yi ɓe makino wal mu'min yafrahu bintihai shahri wo gonɗinɗo weltoraygo e landugo lewru ndu li annahu istakmalahu fil ibadati wa ta'a ko waɗi oɗo ko weltoto ko waɗi kanko lewru sumaye tawimo e jaam o rewi Allahu tabaraka wa taala ha lewru sumaye ndu lanni himo ɗofti Allahu tabaraka wa taala himo rewdemo o timmini ko duwa ko oɗo si lewru sumaye lanni ko yo welto o salmodira yimɓe ɓen o weltodira yimɓe ɓen waɗa ɓe accolage accana hakke yi Allah on yo taw o jaɓani en korka men kan welodira oɗo jalide oɗo cantide oɗo no holla welo timmingol gollal ngal andantedam Allahu tabaraka wa taala hino wallitima timminɗangal ko waɗi noon no wawɗa wawde ko waɗɗa o ko Allahu tabaraka wa taala wallitima hacci nden hunde timmi ko ɗum o kalama kojo goɗɗo yuɓɓuno ɗi o gimɗi o maki bi jiddi laa bi kulli jiddin fa hal jiddun bila jiddin bi mujudi subhanallah ɓe maki enen gandal ngal mi heɓigal ko e tinnare an kono noon yarle tinniɗo no heɓa si wona ɓawode Allah on okkorimo awo kono ko Allah on okkorinmi wallitila mi tinni mi wawi heɓude kañum kadi ko duwa ko idan musidɓe wawen famude nduɗo lewru sumaye hindu fakkiti hindu waynorade en e jaam waɗi oɗo jiyaɗo o weltoto wi'uɗen ñande o timmini ɗoftareji Allahu tabaraka wa taala ko waɗi kanko fof o yarju ajrahu wa fadailihi himo jorti ɓural Allahu tabaraka wa taala e ko yoɓatama kon himo tañƴini ala hatta o welto ɗa andi ko honɗum baraji jelu jogiti hoɗo lewru sumaye ha gayni ko Allah on tun andi ɗum si Allah wono arkesima ɗum a weltoto sodana ɓe guurema tewu sodana ɓe gerto ko iidi wiya ko julde julɓe ɓen haɗa ñamugol ñamete kono wona bundugol kulu washrabu ñaame yare welte haɗa Allah on kañum kadi yeddaka e muɗum kadi subhanallah ko julde a timmini waɗugol welo mo andantedam Allahu azza wa jalla on no farle dow maɗa an yo jeeyaɗo idan musidɓe en arte kañum kadi joni so tawi Allah on no hoddiri ɗen heddori yoga e waktu en jonne kañum kadi honno de Aisha ba o atrane inchallah nam hono addanta en Aisha ayo mi waɗo kalamul Qur'an o nam amay on waɗi dey eyyi ko mene watte amay assalam ko hewrago wondugo jaam e kisal juula e nelaɗo Ahmadu yottinɗo ngal ɗo nelal yo Allah ɓeydu pottal e ɓantal wonande kala no tiiɗo ngal ɗo noddigal arrahman ko kanko hawti ɗoftiɗo e yedduɗo ka yurmede makko ka aduna ɗo arrahim ko jangu o hertinani o suɓani o marani yurmede wuɓude wonande gonɗini alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimil khabir alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila an-nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid ko nde ɗo woni deftere Allahu foluɗo cippinanone ene laaɗo Ahmadu fiyonde yornano tagaɗo taskiɗo yewtereji Allahu mawnuɗo afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ene ɓe taskota ko o alqur'ana tedduɗo kako bogoroje uddinde ɓernde yedduɗo
jaka wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka jomi dali kafiro e fen sutugol wonande kala durniɗo ngol ɗo jantawol sabu himme aduna e welsindagol o wura e ngurdam faadere e ɓittagol kono alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub qur'ana no ɓuttina ɓernde julɗo no weltina tentini sino yaadina no e faamu no deejina sanga ayaje irbita pooɗa tay ñawoje no sellina tuma yeddodiral tiiɗina yeƴƴito wiƴƴitoɗa ka ayeje rahmanu honno ñaawira ɓayri ma farratna fil kitabi min shay min accali hay hunde ka deftere fowno ton ko nanu e faamu wajiɓe sukaɓe yaltayɓe ɗaɓɓita arsike ahi tatajo fussi aduna no dummini fina dawa haysi goɗɗum heɓaki jinda ha ndara si bulonje majjali tampa ha sikka ballo ɓadaki ko memi wono gadi ko faala wono satti andutu isa ja nasrullahi ko walfatu waɗu musendi ma ndin lawol yottorgol e faaleji maɗin labina miijo ma gon ka jomima andita ɓawo sattende ko newende ta sattu ha satta karam ko kataba windane ma darane hoolo on taguɗo fonni fewni ɓurdi ndini ka arsike ta ndaru ɓurɗoma ndarumo ɓurɗa ta yeƴƴito ɓawo ma ko feƴƴi wo feƴƴi kono ta yeggutu ko feggiɗa anda ko waɗɗima e bangal dina ma e ko waɗɗima e bangal mawɓe ma e ko waɗɗima e hakkude gollodirteɓe ta buma bumannoron ka sendidirde guɓe condi si woɓɓe no yañana woɓɓe kadi no faaɗira si yajina e mbawdima walla wawude golle ma si faaɗi satti yori welali taho ko leere woni yonali ko ɗum waɗi wala tatamannaw ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd tagoto yelo heɓugol ɓural ngol allahu ɓurnani woɓɓe dow woɓɓe ɓayi zalika fadlullahi yutihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural joomi himo sendana ɓural jonna kala mo haaji wajiɓe rewɓe yaltayɓe weeɓita balli mum ɓayri allahu wahino e ahmadu yewti ɗum e simore ahzabi ko honno sonna wa'ata ka conci mum جومي دالي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن jooma gande firtinde ɗo simore ɓe fensiti ɗum wondema conci sonnaje koyo yaaji yotto tawa hino surri ɗum fawno fottani ɗum ɓayri sonnajo si suddike surri ɗum ɗon no danda ɗum heɗite juuɓe mi yewta fewndo faamu woduno ka diina e pinal fewndo newre e yeeso sonnajo satti hiidena fere haala busal islamu holtini debbo watti waɗi mirin suddi surri accali teral cuɗiniri nedi hersa sutura woni nene dose madiji kaɓantal worɓe huggitay no himmani ɓeeɗo kadisal ɗum holli ko sonnajo woni didongol ɗo yo madi ɓanto wallahi summa wallahi wajuji qur'ana lannata hay mi anda honto mi iwrata walla ko honto mi ƴettata la iskal wajingal ɗo dental yo ga e nediji ɗi qur'ana janti fi ka gurdan e ka gullodiral wala tushair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur qur'ana no rentina mawnintinare e hawitare e hollugol bungo e mangu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula qur'ana no rentina jokkugol wuula ko alana gandal muɗum walla faamu muɗum joomi daali wota inno a hi'i hara a hi'aali ma anani hara ananali ma hiɗa andi hara anda ɓayri noppi ɗin gite ɗen ɓernde nden koko landitoyte ko ɗum waɗi o qur'an ko kawase l'islam heddotoɗo yaadowo e sohlaji kala zaman cippinimo joomi men fiyo ittu en e niɓe shirko e ɗayre o naɓa en ka annora faamu e lawol peewal wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama TV yiɗoɓe Jama TV yiɗi émission Gandal e Faamu o yi o welo welo ɓe andantedema ɓe addana ayaji Qur'anul Karim e nokkeli sertuɗi firana en oya wowla oya jaboro aya oya ruttira aya oya jaboro aya ɓe yewtiri Qur'ana on ha ɓe gayni ɗum ɗo ko welo welo ni idan ko ɗum wiwɗen en etoto kala wo yiɗuɓe émission Gandal e Faamu no welo welo natira ko ɓernde ma no welo welo diina kan
no yi'irta ɗum so'a en etoto rewen ɗon. Ko waɗi wallahi hettugol lamɓe weeɓali fi nam ko waɗi men talbodiri hano fi si ɓe wawi hewtude ɗo. ɗo andi ɓe ko honto iwata ko yeeso Keur Massar to ko ɗon ɓeɗo ɓiwata. Wallahi ɓe ari ha ɗo fi tun welo onon yiiduɓe émission Gandal e Faamu. Idan hay joni hiɗon wonde émission moɗon on joguitemo onon ɓe hikkoranɓe en imma ko Facebook partage on waɗon zem, onon kañum kadi ko YouTube kañum kadi partage on waɗon zem, ko wona noon kañum kadi no jeeya e wallidirgol ngol. Idan musidɓe min koko miiɗo welo ɗum ɗo weltinila fayda tawo lan darnitude ɓayi waktu on fayda neɓata hara wayandike en ɓe addane si tawi ɓe jogiti immorde anasiji kadi ɓe ardane e weloji hawnaki ko so nani ɗin anasiji aroji ɗo andi to innon ko ɓenni innon jako kamɓe awa fuɗɗe nam wonma ɗon ton en Banti kammo simple may Banti kammo fonti leydi waɗi lewru fini ɓeɗen addi kode tawi komande ko sini ɓi lewru jalba weta bimbinange yalta wona seeɗa asaman jinga mo badule to bono sinta keniwi fadinde futta nema ɗuɗi mamiliunta Allah Rabbi mami manta dewal Allah mami beida fi o Allah ma o hita setto setta fowno gitta dente fota fowno awa ndunga fowno wela jurde kippo candi hewa dabbu dabba fowno tota nyandu lewnya fowno yetta ceedu ceeda leɗɗe yora nangi Musa candi ɓeɓa nema ɗuɗi mami liunta Allah Rabbi mami manta dewal Allah mami ɓeyda fi o Allah ma o hitta tagi neɗɗo fonni fewni urdindini arsikeji oɗo janda oɗo fanda oɗo towa oɗo jolta wonde sawi gono sata neɗɗo tampa ha o ana ɓernde jibo ha o wema palji ɗuɗa Allah jitta bombe immo fewje fiyo bonnu farla julɗo hufa bonki mocca tuta hubayur mende o filta nema ɗuɗi mamilinta Allah Rabbi mami manta dewal Allah mami beida fi o Allah ma o hita wonki ankil mami elta yimme dunya fowmi ɗuyta towna juuɗe jemma fonta gopi andin Allah monta gondi nangal nder mi sorta joni na hasata ɓayri julɗo ma o yetta nema jomi ma o konta yetta jomi towna manta jula hora zakka itta fere yaja haja makka waloma ya jannanata
nema ɗuuɗi mami limta Allah rabbi mami manta dewal Allah mami ɓeyda fi o Allah ma o yitta. Allah kono ɗiɗo no weli honno ɗi gemɗe ɗo subhanallah iɗon heldori ko Qur'an min heddori alquran addorɗon kadi machallah idan haray ɗum ɗo ton on andi ko homɓe woni kamɓe ɓeyno no mari gimɗi hewɗi wallah kono haray ko oɗo wonno ko ɓe hebilino e neldugol Jama TV idan neldari mabɓe sakkitinde ndi ko ɗum ɓuri mawnude ko Qur'an on idan ɗen heddori ɗo hella 4 minutes e jonne goto kala e mabɓe kañum kadi jangande mum sakkitinde nden inchallahu tabaraka wa taala wawen darde no waynitoro ɗen kono noon haray en andintina hay joni e invité men aroɓe ɗo ɓen woni e mardi arowo ɗo ko docteur Tahir woni ko invita e Jama TV idan noon musidɓe julɓe hara on yeggitali émission on ko e mardi heɓata si fana on juulama tun kala marɗo landal no wawi hebilade inchallahu jalla wala si docteur en no andi fi muɗum ɓe wallitoto en hare koyen andu wama utitum min al ilmi illa qalilan hare falyuballigh minkum shahida al ghaiba wonɗo e nande on yo andin ɓe nanali ɓen nafoore ne huuɓita fof faama ɗum ɗon woni talata arowo teddungal e moɗon sifana on juulama aywa nam Aisha Ba addangen Qur'anul Karim. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا
نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عسر سيعلمون غدا من الكذاب العسر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Allah hani no haɗo jangga ɗo ha weta wallah kono kadi so jangguiɗa weeti est ce que ɗanoɗa ko ɗo idan noon e jonnayi ay Khadija kam kadi o janggane jangande makko sakkitine nden enam may أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله hara on weltanama buyi Jama TV weltanike on yiɗuɓe émission gandal e faamu weltanike on haray Aisha ko konnguli honɗi wonda e sakkitorde nam lan hiwro baba walla homɓe wonda hiwrade haray mi wayntike min salmini Jama TV min salmini goto ɓe e inde mum e yettode mum min weltanike on invité men ɗo ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An kadi noon Khadija haray min waynitike min salmini goto ɓe e inde mum e yettore muɗum min salmini wonɓe e darde men ko Jama TV ɗo mi weltanike invité ɓe me ɗo ɓen ka émission Jama TV haray yo Allah windanɓe baraji ɗin inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan musidɓe so tawi Allahu tabaraka wa taala hoddiri e lendi hiɗen wondi e nde ɗo leere kañum kadi inchallahu tabaraka wa taala haray kala wo ko yiwɗon ɗo tawi no yaarude no haniri haray wallahi ko ɗum woni komin faala kono ɗum ɗon no iwre Allahu tabaraka wa taala kala noon ko yiwɗon ɗo tawa no woodi e muɗum e faljere wona ɗum woni anniye amen
andi amen ko etogo yottina dina kan hada ko tawde bani adama timma. aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم